थोहनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा पुलिस डिपार्टमेंट ना लौखलकपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना ngasisu इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट पुलिस ना इम्फाल की मफम क्यादा पाक सन्ना थीबु हुंबगी थबक चथख्रे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा विनो बाजार दा मई जाकपगी थौदोकता अवाबा तारबा इमुंगसिंगदा उखरुल की डिप्यूटी कमिश्नर जोसेफ पाउलिन कामसोन ना लुसिंगदुना सेल थुमगी तेंगबांग लोइनना चाना थकनबा पोलमसिंग ngarang खुसिनख्रे मोइरांग पुलिस ना ngasi मोइरांग की मफम क्यादा चतुना लौमी सिंह अमदी ट्रैक्टर ड्राइवर सिंगदा लंबीदा लैखोम ताहंदनबगी अवेयरनेस कैंपेन अमा चथख्रे बीजेपी की सीनियर लीडर ओरंबता नतना फॉर्मर मिनिस्टर ओरंबा सलाम इबुहोलना लैखिदबदा लोक सभा की एमपी आरके रंजनना नुंगाइतबा फोंदोरखली खोंगजोम लाइबुंगदा लैबा थोक्सोम मेंजोर की मयुमदा चतुना कंगलैपाक न्यूज तेंगबांगलु KNTL ना चतुना चाना थंगनबा यावना पोलम कया मतेंग पांगख्रे Joint Committee for Prevention of Illegal Immigrants na ngarang numidang wairang pung 6 tagi hauduna haujiksu sathariba pung 19 gi total shutdown na Nagaland gi mahungsa gi punsida chauna akaiba pikre All Party Hills Leaders Conference amadi CSO singna punna difuda laiba Samson Singh Inti Memorial Park ta CAB gi mayokta wakat mi phomkhre DC gi kuthangda President amadi Prime Minister da memorandum pishinkhre Petroleum Dealers Association of Meghalaya Lakliba November 15 da Assam Petroleum Mazdoor Union na petrol pump mari da thau piba lekhiba bu yaning da phongdoktuna khongjang sangsingani haina lauthokre Union Home Minister Amit Shah na ngasi Rajya Sabha da Maharashtra da President rule thamkibagi report ama pigadari Rajya Sabha da ngasi the Surrogacy Regulation Bill 2019 amadi the Transgender Person Protection of Rights Bill 2019 su khanagani Congress amadi NCP anina Siva Sena ga loinana Maharashtra da laingak sembagi aroiba oina unadringai mamangda Sarad Pawar na Prime Minister ga unagadawi